lo menriu ke kawai lagi Jinghikai shong Tynrai ke tien ke jong play kaba nganget bangirong kabang smooth hu bania bhai ke ni namar kan yarap ke jingim jong pi ha ka bai dei bat ka jingat lenti ke jong pi ha ka jinget jong pi U Jisu Hebrew ko long menriu ke Bible ko kum ni na kum ta da ka ba no ban kren shapang ki Jinghikai ki ban ning kong shapang Khrist yang ini nang ya shadu ke Jingpynbaptis klem bupat kan nongrim ke jingkala ke bawat na ke jingle baya bat ke jinget shawblay nanda ke Jinghikai shapang ki Jingpynbaptis bat ka babu ki kiti ke jingnipat ki baya puru bat ke jingbishar bang jukot sama ti haga shidi jong posh ke Hebrew ka long ban riu ke ktin ke jong blay ke hikai ban riu tili ki Jinghikai shong Tynrai jong U Jisu Khrist sama riu tili ki Jinghikai shong Tynrai lagi kini ki Jinghikai nongrim ala anong sama ka Bible ko ang ba kini ki Jinghikai nongrim ka bawat hadir mapilak padiang U Jisu Khrist kini ki Jinghikai ki ba shong nongrim kini ban shong nongrim haga jingim jompi para kini ki Jinghikai kim shong nongrim haga jingim jompi pirumla bantay alaga jong jingim ka bakin jam siam haki ka bagaktin ka jong blame hikai amen 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 nanay sai di siapa haba kikiu kertana ka school barbor kim numlek naga class 1 sa class 10 mo Then, karon ka kerdan ka pihap kiyo, karon magaway ka level, siya gaway ka level, pihapan kiyo, hagabari ka jeng puli dangli jeng pi, ti kung juro haki eki bakin jaman siya, kini ki Jinghikai kin kabalong foundational na kini ki Jinghikai nongrem, bala na kini ki nongrem kim skema ka jeng jeng pi, ki eki babuan ka bapintay kan pra ka jeng jeng pi, so to kaya gani. Amen. So you need to have your foundational strong in the Word of God. Amen. Kaya mantay bahaya ka nongrim jang ktin ka jong blem. To kaway na kita ki Jinghikai shong Tynrai ka bang kwa ni kren na kiya ka sneak ni ki Jingpynbaptis. Nga ba ni kren ba niya naga Bible siya pang ki Jingpynbaptis nga ngek baga ni rapi ka jingim jong pi ya pi ki bakan ko mo siya ka Jingpynbaptis om naga panang ka ni rapi ka jingim jong pi ya pi ki bampat depru kan pansyai ka jingim jong pi baga ni ka diga way na kita ki Jinghikai shong Tynrai ka ba pi hapan perdere ka maga jingim jong pi kung ubrangay U Jisu. Amen. Amen. Ngan only pi ka diga way sapa larabi kwa balong usengran ubapura jong U Jisu Khrist pero na balong usengran ubapura jong U Jisu Khrist larapin ng pengkongo siya ki hukum ki jong U Jisu. Amen. Ngan only sisiyan pero na balong usengran ubapura jong U Jisu Khrist lana mapikong kita kinwangit U Jisu pinong pengkongo yan na di siya ki hukum ki jong U Jisu. Amen. Kadang nabi ko along sengran rakti to siapa nagawag kababin po isa ka jinglong sengran kidan ki ka ktin ki jong blay ka ba mapi pirong kamban pentre kam haga jingem kanang ba kilaban kot yan di usengran jong U Jisu pirong laban kot sengran yan di pirong laban kot yan di usengran jong U Jisu lara pirong pengko mo iki hukum ki jong U Jisu manay sa lara U Jisu ang iye mo U Jisu ang kanina ka hukum ka batmay ka bang ay pi bapin i yan para marjan kung mangangala i ke pi U Jisu ang nenang patagari ka hukum ka bakrang tang ka ba U Jisu why ka testament ka batmay tiga mo na pi kot ni mo binigi sengran jong U Jisu ka way na ka dak jong jinglong sengran ka ri ba piyat na ka jingit ka bakin jablay ban i ke ki way ka jingim jong pi. Amen. Pero naman kat yung sengran jong U Jisu lala mapi pinong pengkongo siya kita ki hukum ki jong U Jisu haga jingim ko jong pi do siapa ngan puli ba yung kat Kristi jong siya ki Hebrew ko nung rio siapa wang klembo pat kanongrim baro ang klembo pat kanongrim siapa kani ka bangay kini rio tili kini ki Jinghikai shong Tynrai kini ki nongrim. Okay, foundations, kini ki elementary principles of the doctrines of Christ. Kini ki Jinghikai shong Tynrai jong Jisu. Kabaningkong kini ki ka jingkala ka bamot na ki jingle bayak kita kini kabaningkong. Kabaar ka jingyen shawblay kita kini kabaar. Kabalay.
Kadang Jinghikai siapang ki Jingpynbaptis. Ngapa? Dia haga Bible kiran bon jai bahai ki Jingpynbaptis. Ngapa apa ni keren benia gini step. Benia rap ni ki Jinghikai pi. But kum juru ya pi ki bala yo Jinghikai ki bala sotu gini pi nak ru benia tu lem dari bani kai lem ya ki we bagin sotu ya ki Jingpynbaptis haga Bible. Amen. Dia ki Jingpynbaptis haga Bible karan bon jai. Amen. Amen. Kamdan dan gawin. Siapa? Ni berbual mengikat sepanggil Jingpynbaptis. To. Ngan batai so kandiat ipi ya jingmot jaga ketien Jingpynbaptis. Siapa? Ketien Jingpynbaptis. Kawan nagawin ketien Greek. Kawan angkup ni. Siapa? Kawan nagawin ketien Greek baptizo lali baptismos. Siapa? Baptizo lali baptismos. Kawan nagawin Greek. Siapa? Baptizo lali baptismos. Kamut kumni, siapa? Kamut ban pengam, lani ban we, siapa? Yano haka e reka e. Kata ada jengmut juga ketien, baptizo, siapa? Kumna na kishin yu ruti, siapa? Pi bas benar ban bang ruti ma, dam ki ban kwa ban we haka sya, ni na? Tuka tuka ak kapa pi lek, tuka jenglek ka tudi kapa pi shin yu ruti, pi we hako ka sya jo pi, katuri ka jengmut juga ketien baptizo. Saya kamu ketien baptizo lene baptism lene ke Jingpynbaptis ke jingmut jongkahi ke bemut ban penam justru na. Amen. Kamu kam ke haga Bible siapa baru kibriu kidan ke jing kun mentah kawan ba kanu ke Jingpynbaptis ke badai baru kibriu kanu ke Jingpynbaptis ke badai pastor. Kalau bon kibriu hikai bon jat ke kam Jingpynbaptis siapa? Kerana ke wene ke jing kulmar ke rikasi lene ke bon beta ke rikasi ki bon ki jana kibriu kulmar mai ke ni. Hari siapa? Bapin suatu ya ke Jingpynbaptis ke ke kumno ke bangani keren beriak bapa pim ta kasi na lord ki we ki Jingpynbaptis siapa? Bapin suatu bahaya ke jingmot jong ketien Jingpynbaptis. Ketien Jingpynbaptis haladihi ke jingmot jong kagade ban pengam nani ban we. Amen. Kamdi man na susunrek suna. Tinggal mo pero man syai kina ke jingem bahwa ke Bible ke keren sepang ke Jingpynbaptis ke David daga bapengam suna. Amen. Minsan siya nagawipat galantihan ke Bible. Hallelujah. Amen. Impi, ni ema ke por ke bang ikwaban le ke Bible hagalanti siya ni. Ikwaban penkeladur kumno bagay ka kumno bang iriban le ke. Hani siapa yang digawai? Lesi ni dan hagari kasi jeni ke jengay ke babon dan iway balik kumni dan iway balik kumtai siapa? Kibriu jong kumni nga. Kyong pipi babi Jingpynbaptis kumno mga Jingpynbaptis kum baka ketien jong belai kai tiga kamu ketien belai kai kumno ketien jong belai on Jingpynbaptis tiga David daga ba pengam ketien jong belai ni kum ta tini hablek kum tai kum dan jole kum wipan. Amen. You cannot say you believe the Bible siapa himna barang ba pini usenran la pingi ni ketien belai. Amen. Amen. Himla in mansu Pimla adalah diwan penggelai ke ketien yang belai ban fit ke jingam kam jampi ban fit ke jing sotu jampi so na ni ha fit ke ketien yang belai ni ke ketien yang belai segi. Amen. Hallelujah. Kul be jong belai siapa? Tega ketien Jingpynbaptis kamu mun konta siapa? Tega mun habang ikran sepangga Jingpynbaptis siapa? Dan lain diliki ke ba na kwa perkat lai ni siapa? Haga ketien Jingpynbaptis haga Bible ke dan siapa? Dan laranga tulung ngot ye Jingpynbaptis baro kira musantali. Hari nan keren be ke baron haga testament ke thamai pat siapa? Siapa? Kadang gawin ke Jingpynbaptis kami onggum ni ke Jingpynbaptis jong Yohanes. Ke Jingpynbaptis jong Yohanes ke David ke Jingpynbaptis ka David kik ikikon Israel. But itu ke Jingpynbaptis kaya don jinga David ke jing plano jong kipok jong ikon Israel. Amen. Kabaan siapa? Nginon ke Jingpynbaptis hakam medu Christ. Ngawi ka baptism into the body of Christ.
Ke Jingpynbaptis haka met u Khrist, ke de kataken ke pimat ke jingkar sian. Ke de kataken ke pimat ke jingpynbaptis ke jong blai. Amen. Ke ba umen siam bu khot jong blai, u ri ma u ba penbaptis ya pi haka met ke jong Khrist ke tak de ke ba. Amen. Amen. Kabalai bahasa Bible dalam Jingpynbaptis dah umen siam bukhoi. Kabapi mana kita Jingpynbaptis umen siam bukhoi. Pisa mat dua ini kita pergi terlihat, ya. Toh kabar ni kita kabalai ni kita kabasau ke Jingpynbaptis haka dena kabau beriu jong blai lain nulu bangai U Jisu Khrist iwi berbangai how haka Jingpynbaptis haka amen. Toh, kalau sampai kerana Jingpynbaptis kami yang Jingpynbaptis jom Jinghikai, lagi baptisms of sufferings, amen. So kini kita pun bahagi kita Jingpynbaptis dengan Bible, hari kemarin keren beria itu dengan testament kita bertumai dengan lightly, siapa? Lightly kita kemarin kau kini Jingpynbaptis hagam met U Khrist, orang orang Jingpynbaptis hagam met U Khrist. Toh ini pai kini aja kini kau koren kalau bakat ars kau beri koren kalau berkata, ya siapa nak kau beri jong blai dan yarap dengan jingim pi, ngangai kan yarap dengan jingim pi balai, nama pi pimpat pen scam bahaya ini kan nongrem maka jingim pi, pinumlah penjam sekarang lagi. Kalau study berikai ini kektian jong blai, balai terai babun ki kon jong blai, kim experience kita kan jingim kau bame, bu eki nama tang hagani kau bening kau ru ki babun maki beri kim pak nak kau mau U Jisu. Amen. Bani kong koren kalau bakhaar sama. Nanya penisai pi ke Jingpynbaptis akan met U Khrist sama. Tak. Dekat ke bakhaar bani kong koren khaar kor bakhaar kong ni. Nama kumta ke met kalong kawai penbang kalong shipun kirkot. Hani kita kirkot baru ki jom kata met haba kilong shipun kilong kawai ke met kumjuru Khrist dekat ke bakhaar. Nama ada uwe mensiam lapan baptis yang ni baru yang kebanong kawai kemet laki Jew laki gentle laki merau laki balai lut but lapan di yang ni baru nak uwe mensiam sama. Tapi ini Jingpynbaptis hakamet U Khrist sama dan lain lagi ke ba aku mensutu ba habang encourage pang ke jingwat to Jingpynbaptis baru kawai. Ektin parang mo there are three things. Kawai there must be a baptizer. Secondly, there must be a person who is being baptized. Thirdly, there must be a substance into which the person is being baptized. Ano na kaktin kasi? Habang ikran siya pang kinikilayjat ki Jingpynbaptis, kabalingkong, uday bandan, ubasyak Jingpynbaptis, nga ba? Baar, uday bandan, ubriyo ubapin baptis, so yan? Kabalay pa, uday bandan, kalibandan, hakae na Jingpynbaptis, so yan? Tak. Habang ikinan sebagai Jingpynbaptis agak met U Khrist, aku apa? Paskan mani, paskan. Habang ikinan sebagai Jingpynbaptis agak met U Khrist, nak demonstrate people can suatu bahasa. Apa? Jingpynbaptis agak met U Khrist, ni kot ru ya kapa kadeka unseen baptism. Dan ni kata Jingpynbaptis kapa melawan yoi. Lani ni kot ru ya kapa universal baptism. Dan ni kata Jingpynbaptis kadai kapa uno brios kapa. Ngagalay na kasi, nananagi kasi, to. Don't we brio na Amerika, sapa. Don't we brio na Nigeria. Don't we brio na po Canada. Baro ki brio, laki long kumnuru, haka kalimat ka magkipriyan U Jisu, lapan baptis siki haka met U Khrist. Dan nagaway ka met, don't aray ka din, yan. There's only one body of Christ, not two, not three. Amen. Kamu na nangangalat, priyang U Jisu, sapa. Kamu mano ba pambaptis nga haka met U Khrist, ini di Jisu. Hari unompot sama, udah mensiam bokoi wapen kendu ya kapok jonga, kapa kali ke Jingtrai ke jumpa kapa, wood kalau instantaneous kapa pimla bagi kata, hanya sikleman ada pora biong, Jisu nganyek bamilayang nanti pop jonga badi laisi lagi lipan di bayang, Jisu ngaplan naga shitol bamari utrai, bat nganyek naga donor bamira lipan di bayang, hanya sikleman mensiam bokoi upen baptis sepi hagaman U Khrist. Amen. Amen. Tiga-rawang lau Jew, lau Gentile kemud, lara pilih Jew, lara pilih Gentile kemud, lara pilih nono jat benriulu, haka shiklemat kemud piplain Jisu baru try ada jekim topi mensiam bakoi baptizer,
mà phi của bạn sát bên baptist hãy hạt âm mến của Christ. Tốt nào? Amen. Amen. Thank you, Pastor. Hallelujah. Amen. Tengi buat orang mengikat jika jempan baptis sagari kasi jadi kani di kawin siapa? Tengi leceh Galatia kalau berlai dekat bahan punya. Mana ipi di dekat payung katukan ni nama kan skam ni ke bang hikai ipi ni setiap siapa? Galatia kalau berlai ke dekat ke bahan punya siapa? Galatia kalau berlai ke dekat ke bahan punya berketin ke jom belai kau ni layar punya. Siapa untuk? Tak kau ni siapa? Apostle Paul utho एक शिथी बंगे गोंगने खरबात पिन्यो नंबर कट किबाना पी या किबाला पेन बप्तिस हाउ क्रिस नामा ना बुलिबियन खरबात पिन्यो नंबर कट किबाना पी या किबाला पेन बप्तिस हाउ हाउ क्रिस पिला कुप केन्याउ क्रिस amen amen siapa kan boleh bersihin siapa? Kalau mereka kita nak pergi lapan baptis hau Christ, hallelujah. Lapan baptis hau Christ. You became a part, a member of the body of Christ, amen. The moment you receive Jesus, hallelujah. Teka we ketian kabalang orang ini kita conversion jom pi, mo born again experience jom pi, amen. Kalau ada orang yang kejong belai, jumlah manusia, amen. Mensuap pilihan agak percaya kepada klem belai, aklimat pilihan U Jisu, mensiam buku, open baptis, jika mensiam nabi, jika met Christ, you came into the family of God. Pilihan agak orang yang kejong belai, amen. Mentah jangan hak lut, iki jutang balok kalau belai ukuran agak ketian cemu, agak percaya mensuap pilihan agak klem belai, pilihan kumno kejadian. What Apostle Paul said in Ephesus 4, you were strangers to the covenants of promise. Pilong ki nong way, yang kata jutang, jong kular ka boleh udar. Bahaga percaya pilong ki brio ki ba klemble, and klemat ka ba pibdang U Jisu, He immersed you in the body, but you had the right and privilege of all the covenant blessing. Amen. Amen. Hallelujah. Ki jong kular baro ki jong pi, how Christ Jisu. Amen. Amen. Pila nagalong yin nga jong blay, ni sufu e katari niya. To siapa? To. Ngiyalay kanya siya gospel ka jong Matthews ka ba ukra. Okay, siapa ngiyalay siya ta? I'm sorry. Let's say Ephesus ko mabasaw ka ba arpusan. Mamaya. Let's say Ephesus ko mabasaw ka ba arpusan. And I is saw kanong mabasaw ka ba san. Ephesus kanong mabasaw ka ba san. I is ko na ka ma. Siapa yang Jingpynbaptis saya kemen Christ. 3 scriptures is enough, eh? Is it enough? 3 scriptures? Mo? Kabible ko na arne balay pisaki penskam borok iktim na ipilay tingin ko. Amen. Kibli berbor kyo hagawin ng Jingpynbaptis ang pastor natin ang nong apesini la piania sa Jingpynbaptis piania U Jisu di ba? U Jisu ang name. Amen. You're not arguing with me. Amen. Pi niya U Jisu na U Jisu tiwo. Kalau pasal ka pasan sama. Na pulir ka pasan. Don't ka way ka men, ang maro don't ka way ka men. Don't way umensim. Kung malakot bro yapi, haga way ka jingermen, kataga jingkot ng pi. Kau balaki ka sangkong ni. Uwe utray, kaway ka jingay, kaway ka Jingpynbaptis. Saba. Mana puli pinaga Hebrew no mandriro ka paningkop. Kabay ko ki Jingpynbaptis. Ena. Hangi bro kaway ka Jingpynbaptis. Kibro ilay ko matli. Dan kaway ni kan ki Jingpynbaptis ne saba. Ya ba puli ng Bible saba soto eka context. Kabo Apostle Paul to. So na, haga nang basaw ang kat ka basaw, ukrench pangkamen. Amen. Kaya kung kung pangkamen, kung Jingpynbaptis, kung ang kaway ka Jingpynbaptis, uway umansiyam, kung ukran siya pang, yung Jingpynbaptis, hagamet o Christ kayo. Hindi ka Jingpynbaptis kung ito. So na. Amen. Amen. Kaya kung i-osoy ka kitin yung Malaysia, pang ano kat ka, pagkong Maria, please ka pa, kasukma, ka Bible kang contradict yung iway. So na. Kaya ka Jingpynbaptis, start yung brio ka pagkong Maria. Hindi ka Bible. The Bible interprets itself. It's clear. Amen. Amen. Somebody said the Bible is so simple it takes a theologian to twist it. That's true.
Hallelujah. Amen. If you stay with scripture, sama, ni mga kapatid sama kung may jong blay, ngimla ban shu pediang, ya kay kabala shuong, sunang, kama siyong mga makatinong blay. Amen. Ngila pan kalay, ya kay bang iong baka di katinong blay, panban kini kanyam karukon, kamne katinong blay. U Jisu ang igipalsi ang mapi pilapan long yaktin umle haduk kata bakam kia tau su yaktin umle kam dan jing kia su yaktin umle nama pi kam kai gordore kan yang ko kam ubrio balik yaktin umle ni mana ka patay menta. Amen. You got to either you are on the truth or you are on the tradition of men. La pilaman na hagani ka line jong ka jing sisya du khtinu blai la ni pilaman na hagani ka line ka ba jong ke jong kanyam ko rukom o kanyam jugi Jinghikai ni kumtate kanyam ka khtinu blai pa no. What does the word of God says? Amen. Siapa kombi jong blai la la pikwa egis tre jong blai siapa gini sing rong ipi la pikwa egis tre jong blai ha ka jing jong pi ha ka jing man sim jong pi what ya like na kay iba ktin umlay ka kran. What ko ang batay start na kay iba ktin umlay ka kran siya. Amen. Don't try to put your thoughts, your religious thoughts. No. Wanong boy gijing mat kawakin jang brio na gijing mat nyam to pi ktin umlay hi hapan pen ko mo ba ya kay iba ka Bible ko. Amen. Ang khat ipi gisendan. Ang khat ipi gisendan. Amen. Nung kat ipi usangran, orang yang di senang Jisu, mungkin kan, lenum deh, boleh. Lalu bila usangran Jisu tentang kamu yang ketemu jong in all areas of life. Haparok ki benta jaga jikin jupi. Amen. Matius menawa aku pra. Kamu Jisu, agak por kamu pai usangran menlek menyerap dengan gospel. Ada orang mipat ni kebayap sampai ketemu jong Jisu. Ako apa pinbat baniak bahai ke U Jisu Khrist. Kapag ke Jingpynbaptis, kapag ako kena ipisap ang Jingpynbaptis ang baro Jingpynbaptis Tagalaw ko ang may ki Jingpynbaptis, kapag ganun kay Jingpynbaptis ng Bago Khrist, Jingpynbaptis magsimbo ko. Amen? So, Matius ko na ba ako na? Puli lang ba na? Because if I can't lie but at home, let's read together please. Naman katake yang beliau kakakra. U Jisu ti udah wan ulah keren lagi. Ini dikatakan U Jisu ulah mipat ni gibayap sama. U Jisu ulah mipat ni gibayap sama. Ong ni. La ay hanga bor baro habneng baraga kendo. Naman katake tu keda lek no mapi. Tu penlong senrayu benriu baro sama. Dan penbaptis siki ay kakerteng na jong ukpa sama. Baga jong ukun, baga jong umensi bukun. Naku apa pinto ay gini santali ibong Jisu ang sama. Pero santali ki divine assignment ng jong Jisu 5 things sama. Uang ningkong no, uang ki, ang barong ki. Uang kile. Ang barong kile. Uang kile baningkong baar, uang kile kabaar pat baningkong uang kile, kabaar uang kile siya kaperte. Kita baar, kabalay. Wang tu penlang senran, ni kan? Kabalay ni kay? Tu penlang senran, tu kabasaw ba ni kay? Dapen baptis siki wang sama, wang menu mo? U Jisu ang dapen baptis siki, ang dapen baptis siki. Haga tayo sa blay, upaw ko ng musimo ko, kanina rin dapen baptis ko. Amen. Siapa? Kabasan parong no? Hikai kiga ktino blay. Teach them the word of God. Santali, very simple ka U Jisu. Kung mani mo lami pat ni baya. Maningkop, uang kile, gabaar, uang kile tsaka pertay, gabalay, uang no, uang penlong senran, siapa? Tagalaw nila ni discipleship training school, balay, mangin penlong senran ni. Amen. Kabasaw uang no, what at that time? Hallelujah. Kamu U Jisu, kay God kan. Hindi Jingpynbaptis na kapag penlang. Amen. Balay siapa? Balay. Naman hadin mapila padiang ni U Jisu. Kaya Jingpynbaptis daga penlang. Kaya the first act of your obedience to Jesus' commands. Listen very carefully. Kaya Jingpynbaptis daga penlang hadin mapila padiang ni U Jisu.
Bakin lek siya Jingpynbaptis daga pengam kadai ka Jingpyn kok ngo ka baning kong tam yaki hukum jong Jisu. So na. See, a lot of people fail in the first commandment. Kikwa ban bud ikiway, kikwa ban penkomo ikiway ki hukum jong Jisu, halay ka baning kong pat ki fail. Takadaw hagay jingim jong ki nanong hindi kimla penkomo bud ki kay jingim jong ki. If you cannot obey Jesus in water baptism, you'll have a problem with obedience to Him in all the areas of your life. Amen. Lalapin laban po ay gawin ko U Jisu hanga Jingpynbaptis gawin pinong ko mo yu hakiway pat ki hukum jamo. Kanong epi balay. Naglarong lente ba pinong ko mo? Hello. Am I stepping on some of your toes? Glory to God. Hallelujah. Amen. Sama. Ang kuha pa ni. See. Niya magkapor ka makibriki. Kuha pa ni Jinghikai. Starat ni Jinghikai kibas mo. Tarat ng score. I like Pastor teach me something that I really like. My ears are feeling good. The truth is good. The truth will set you free. Yes, sir. Amen. Kasi siya like Lord you Jinghikai was sustanak ni score kan sustanak tanda lento kamdan application na kajingan para kot. Amen. And that's why we endeavor to teach you the truth of God's word. Amen. 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 Naman kasi siya ho ay kapang na kadung. Naman natin ang tuwa ng panyang kan panhay. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Oh, kasi siya so kadung na kadung. Kasi yung late ko kapag kundo kasi siya mo. Kadung ro kapag kundo mo. Ani. Tapi soto agak jika kita if you failed in this area, aku akan lebih senang bah mentang sih kita ni jomblay na pensure lebih banyak kita kau mau kita juga ia kan hukum jong Jisu. Amen. Toh, ini kan dia senang Toh, apa yang dikatakan bah pada hikai kita sumar kita baru hikat kita ngala hukum ni pi hak miru ngala rangkat bat pi halagas ni halu kebawahan atau kepercayaan Jisu. Amen. Lấy bạn ngay kinh nghiệm số 3. Show Marcos ano ba kan rin? Are you learning something, church? Siya pa na step mo. If you like your snow, kan hirap siya AP. Kanong ba kan rin? Pitit na I found out recently by the gospel ko yung Marcos, hindi ba to Marcos na? Ika gospel ko yung Marcos, usud taught Tynrai, ubaang uli Apostle Petros uli uba dictate yung John Mark man taught in the gospel yung Marcos to na. Naman ba John Mark, nani uni Mark kabang yung Marcos, uli John Mark na pipili ba na kikam ki Apostle kinlap yung Hebreo at Bible sa pa. Di hagapor ka ba Apostle Petros na jail, u dictate no yung Marcos bantol. So that's why it's the Gospel of Mark. The Gospel of Marcos. They mo ba taught uba behind those thoughts mo no? Uli Apostle Petros. Karong very kadai da perkat mo kadai na marmalis ka ba? Na John Mark sa ba Marcos uba nginitip sa ba? Udang kena ba? Sa ba? Marcos di kon jong Mary. To, hindi Mary Magdalene. They marry Jong Jisu. Naman ang Bible buwan marry para kay kulma. Marry. Ano ka marry ito siyo? Buwan marry pala mo. Kung ako mangyayari kasi bado patay nga try ang January. Buwan para kay kitay. Tapos nga ba? Ti u John Mark sama u Barnabas baka marry ka kami Jong Marcos kini siya para atrás. Ito na. Amen. Kamu ubah nama surah kung tinjakini na umamay Marcos. Ito na. Jadi puli ba kikam ki apostle sa lapay gata, ako apin sa study gata, resapa. Balik ang igani. Baka mga puli the gospel ko ng Marcos ka nang ba kamriyo ngan puli gani resapa. Naman nga jingalap ka ba Apostle Petros ko yalap kikam ki apostle kan gajini ka ba jan ba. To. That's your Marcos ko nang ba kamriyo kan puli bigyan kan ba katsan resapa.
Kau ni, ula omru haki to let siya ka pertay baro. But to yalap di ka gospel haki benriu baro. Kau makan dia baro ang tiu ta ubang ye. But you often baptist on penim. Henry ta ubang ye on penrem. Sabha. Buat dia mga ang ta ubang ye. But you open baptist. Kabamot ka Jingpynbaptis haga Bible, ka Jingpynbaptis umaga Bible, kada yuta ubalangit ang Jisu. Ka Jingpynbaptis haga Bible, kam di ikikulong ikikina. Amen. Ang piyason mo, ang piyason mo kita. Ka Jingpynbaptis haga Bible, siapa? Kam doon ikikina, ikikulong. Nabaga siya ubalangit ang Jisu. Haga Bible ikikena ikikulong karang Jingpen kentang. Isto ang kasi pera pa natin Jingpen kentang ba Jingpynbaptis. Amen. Now kung no ikulong Jingpynbaptis, dari panang bangit chuan, pasmutuin ka po, pasmutuin din siya, pasmutuin ang U Jisu Khrist, pasmutuin kini kini. Hari haga Bible ikikulong karang Jingpen kentang. Amen. Eka mga si way ang ani tidak ada Jingpynbaptis di musyadang red. Kabayan ko ang kaway di Jingpynbaptis. Apuli itu mana after south sana ya. Kabayan ko kaway di Jingpynbaptis. Nong show Jingpynbaptis show ada nong show. Kabanin ko siya ka Jingpynbaptis kari hasil makilangit mo. Kaya mo siya ang panang-pangyay patibay ko no. Kapaday mo to Jingpynbaptis. Amen. Naman baro kising Jingpynbaptis sinabay di way. Baro ubalapan baptis lapan ngam di u hapo kawa siapa umi na din na gabar. Hallelujah. Amen. Di umi na gabar di na glory to God. Hallelujah. Isaya. Okay, Jingpynbaptis ketika dak ke syabar pastor, dak ke syabar ke kumno. Awan ni ong baga Jingpynbaptis ketika dak ke syabar, so tu bagi beri tunjukkan puraro dika Jingpatai, ba ong kadak ke syabar, kemur ka dika apa? Ketika dak Tynrai, jong ka ika ba unsip ko na Tynrai hapo jong ki mentama ki kilet cari Jingpynbaptis dak ba pengam, ban penbanasa ke pertai, bangan itep no tu beri wataman jonga. Born body and old man. Amen. I'm a new creature. Hallelujah. And he tell not to pray with the man. Amen. To, ka Jingpynbaptis kaniko hukum jong Jisu, Jingpynbaptis Kaniko mereka Jingpynbaptis kaniko hukum jong Jisu. Kami ngejingnet yang. Pidit na mastadi hindian napet kaya kini Hindus. Kini Hindu ki ken koridor bahai ya ka wa gangga mo. Kaya wala ki late ba siya jini ya wa gangga pin rengko pa na kawai ka jigim siya kawai pa mo. Ki ken koridor na kaja ingan na ko omru. Ki late pa tang khilayo andiat te ki or kita ka jal jivan mo. Kaya kita ka lambi siya kawai pa ka moksha siya kawai pa ka jigim sama. Makiki ken koridor kung tayo ko baka kadang bor ban rai ki pop jaki ban sa. Kau manis pengambil nyo sila dia ho ka pop hira khot dia. Siapa ada yang bayu kami kai kunta. Pero mo jong bi bagi Jingpynbaptis kam deyu bala perang baru. Kadeyu bala ni sebenarnya. Amen. Namun na Jingpynbaptis hendak kapak kemensim, hendak pedang U Jisu, kemudian kasi kaya na kani kowe. Meningkong dari terkong dan ni lagi. Amen. You were a dry sinner, you came out a wet sinner. That's the only difference. Amen. And if I'm teaching about this one, I'm going to the spiritual significance. Amen. Nakuha pa nung ipiba, haga Jingpynbaptis nagapapengam, haba pipenkomo, U Jisu, pipenya seriem nila di, papilayap no, bat kapop, himdan jiyadesyo, bat kapop, barutu priwatan man, haban tep ipi
tep harga jiban baptis om dapat pengam dapat pimi na tu om pimi manusia bentah harga jiban dapat thumai baru Jisu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kami ke sini yang kau ikut dia jomble. Amen. Amen. Jomble. Lek nur tamlale. Ndai lek nur tamlale. Na beli kum tai ki beri jomble. Hallelujah. Amen. Lek nur sesu tak tak rum le tamla shither ko rum. No. No sprinkling, no pouring water, not biblical. Kata baru kawan mereka idolatry. Kawan mereka ni paganism way of doing, not biblical. Hallelujah. Tapi ni hamon check mahal dia bagus nungingnya, kejengnya jadi kau ingin leh, itu kau no, kasih orang orang nama kita no boleh ni sulit na orang laong bahapan leh, amen. 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 Kenapa mereka sini wani? Itu dia mereka jengjapan. Narai dengan siapa itu baptis dari bapa ngam. Iwan ini rambah dah. Itu dah. Balang kalau sudah mencuai yang ini apa? Itu baptis orang ini fikir kita tak tahu siapa. Piu juga kalau mana ini kayak bakalan ni, kayak bakalan sudah ni jadi baptis dari bapa ngam. Ujungnya kita boleh ngomong entah. Kita tak tahu siapa, siapa. Lihat nomor ulang. Saya ngapain U Jisu boleh cepat baptis ini dan Hawa aja dan deh, tamu. Bawa dan Hawa deh, apa yang bumi dah om. Kau nak pinang mau tiba, lihat nur ulang. Amen. Nama dia Jingpynbaptis om dari bapa ngam siapa? Katahu ke? Bapila yak baru Jisu. Yak no, you were dead with him. Bolong no, rasa nak kenalin yang baru Kris. Karena dia amen. Tanya. Tu berapa yang ada pun? Kalau ni berapa yang? Tap. Oh, yes, slow cuba. Tap. Amen. One year. Masih kan kita posting. Hallelujah. Amen. Jingpynbaptis sa Bible sekarang pergi besok bah. Jingpynbaptis dari mana sampai mana Tynrai kiki baru Jingpynbaptis dari mana there must be a baptizer, you know. Baru baptis uberiu jomble. Amen. Untuk U Jisu. Uberiu jomble. Sampai there must be a person who is being baptized. Ini Jingpynbaptis. Ubalangnya U Jisu. Dia haga Jingpynbaptis ini haga Amen. Red banskap, baptis na. Dia apa boleh cakap baptis dari ke? Siapa dari ke? Kerana ini iban benar, bangan lidat no itu beriu berteman jangan. Nanti ini kita Bible. Tu beriu jangan kapok, ani iban lidat no. Bangan dan jika dia isu berkapok ada cakap jangan. I'm dead to sin. Amen. 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 Layak, mentah, latif, la, lipat. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Layak dengan Yesus. Dia layak pun yang mah layak dengan Yesus Jisu. Layak kamu pakai Yesus berkapok, betul kan? Dan Yesus berkapok. Amen. That's no you beri with the man. Amen. Lipat aku. Yes. Amen. Amen. Kita nak jong ni scholars kamu. Thank you. Bagi sikit mak pinam apa pimna ring mensiam. You are dead to it. Amen. Kini pa jingin matmai. Jadi yang kanan body untuk plastik yang rumah apa there is U Jisu am. Amen. 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 Bagi ni nak apa orang kira apa yang kira ada pang. Nah ini beri kita bayar kaya na bamira po amen. Ini beri kita bayar mana kisah pelai na addiction na kisah kerni. Apa kita Jingpynbaptis na kita mapenam, amen. As people set free, glory to God, amen. Amen. Karena kita Tynrai ka bapala, karena usai tahu ini karena palai bangnya, bangun ko omo, jadi Jingpynbaptis na kita. Bang piro mo pa ano ikisak pa ni sini. Ada di suatu pemimpat pendap yang Jingpynbaptis om na kapag Lepas dia jadi suatu, dalam dasni pihak bagi Kenya boleh main KIP.
Kau yang nak kau siapa ini kau? Kamu siapa? Nak kau pilih Jingpynbaptis nak kau pengam? Siapa? Kamu balana pilih Jingpynbaptis nak kau pengam? Lara pimlek Jingpynbaptis nak kau pengam pilih yang beneng kamu kata. Kajilek beneng kari kau pilih beneng U Jisu, sana. Maka akan pendiam taruh jodoh ini Jinghikai ini setiap, amen. Kami ini pimut balana Jingpynbaptis lagi bilang hatur kamu Jingpynbaptis balik beneng, Tynrai. Haga pertela lebih kuat kamu U Jisu. Amen. Lebih kuat lebih langgu senrano pura U Jisu. Kaya pen kamu Jingpynbaptis dapat pernah. Amen. Amen. But kita bon mati mereka message Tynrai kita boleh nangi orang ini. Lek mana kita lek kan? Ngajak aku ni kibriu. Ngapa seorang yo Jinghikai dia musuh kita. Mau kita tak ayo apa? Habang yo dia melai nan Jinghikai ni ruam. Rewa pio bisu tu ilak tinum le pimpen kongo pimpen terekam. Beliau empat Jinghikai ni. Amen. Ngaru ngapa ke Jinghikai ni boleh wala hikai ni ilak tinum le. Amen. This is not my word, ladies and gentlemen. Amen. Kini kami berkhian joma. Ngapa kau U Jisu? Berana nom kerja kini Jinghikai. Ngapa Jinghikai kumpul jom black U Jisu? Amen. Bana kuat bana bana yena kuat U Jisu mau Tynrai. Ngale ke bentar joma mengenai Jinghikai. Amen. Amen. Nabi boleh kiberikan. Ada Jingpynbaptis film pembenahan ini. Wrong. See, sometimes prima hanga beri bagi Jinghikai sung Tynrai kau orang yang baru tu ni sama. Kino Jinghikai hanga Bible kidor ki boundary dari kidor kita ki karena upor ubang Jinghikai kena mano. Penting ikan nilalang ekstrim pala hanga bagi Jinghikai penting nilai bakalano. Dan kibri yung orang dan pilihan yung musim mo kong blay doy we metali kena blay. No, the Bible doesn't teach that. Tynrai. Tapi dalam pada percaya, you need power to overcome sin. You need power to be effective minister of the gospel. Amen. Kalau kami keluar jumlah, amen. Tapi orang bah, oh sih, kalau kami itu orang bah, kami jadi bereng Jingpynbaptis te, absua, himo, kan absua, nilai menjadi is not essential for going to heaven. So nilai sama aja, jaya nilai na Jingpynbaptis nilai. Kita ada mistake, but a lot of believers make. Udah lu boleh jumlah sekarang ni tu pergi jauh, boleh ulah perselek baru boleh, lah penangkam baru boleh. Hanya kerja sekali juga kalau sibuk bagai cekik apa, umur ini kita kerja terlebih jumlah, boleh jumlah udah sampai boleh kesini orang, guys pamit dulu, kita ada Jingpynbaptis orang, Yarap kelengpat, yarap keleng, terlebih. Not because of a breakthrough, because you missed the first commandment of Jesus to obey Him. That's why you're not having a breakthrough in your life and ministry. Amen. What should sting? Koi be a jomlay. Yaga hukum jom Jisu. Amen. Yaga hukum jom Jisu. Take jom brio. Karena bibi U Jisu. Karena kita berkau Jingpynbaptis untuk pernah dipadat. Yes. Amen. Amen. Mereka bawa ibu pastor, Jingpynbaptis orang kan sudah tahu teh. Lang Jingpynbaptis biar, lang boleh lang. Pilih ada Jingpynbaptis sudah teh, tapi sudah teh go ahead. Amen. Hanya nak baik ini kau bagi apostle man pikir dalam ini pikiran lagi Jingpynbaptis orang. Mereka berpengang. Terawis masa biar Jisu. Kalau buat after conversion kasi Jingpynbaptis kung mga Bible ng pinipi ka itong nagiging. Amen. So, paano nga kindihan siya katiyan jong blay? Hirap kami pi? Yes. Sakot lang. Hallelujah. Hindi kindihan siya Matthews. Kung balay. Matthews kung balay. Kau tak bakal lahir kat nyawa sembah.
U Jisu ong ni. Anda kung tahu Jisu laman na Galilea siya Jordan hau Yohanes baon yo penbaptis dau. Hendak Yohanes pula kanyu doang ngadan kam baon penbaptis yang ada ni. Demewan penbanhanga. Katsan U Jisu ti ula YouTube ulang au to shat menta na bagum ni ken kalong ka badaya ni ban pendep ya ka hak baro. Amen. To fulfill all righteousness. Ban pendep ya ka hak baro U Jisu au. Lalu U Jisu le jing baptis om. Amen. No question about it. Nganai ki let's kam ki apostle na beri pi ni haga kam ki apostle ke balang lo beri kom ke no sa. Lightly ki jamo, berkot ni lightly ki simple ba. In baik kita kalau berperang kam ki apostle sama. Kalau berperang kam ki apostle na kau in baik ni dekat ke ba kat ar ba kat lai sama. Perang kat ar ba kat lai. Diskaba lebih puli ki kam ki apostle lara ka pattern karon ha ka Bible student. Lara hiu iba kum no ba kini ki apostle kili ha ka balang ka baningkom kini ka ju ka pattern ka bangin ni hamle anta. No different. Kam ki apostle Acts chapter 8 sama verses 12 to 13 ko ni. Buat banga ang Tynrai anda kira nget you Philip ba udayarap e ko kubor ba ba kapag ka hima ublay bat ka kerteng U Jisu lapen baptis ki bat sendrang bat kinteng. Amen. Pinam ki Philip uyarap ke gospel hapo Samaria kila nget U Jisu berada di bagaimana nget apa yang sudah dijemput baptis tu. Amen. Amen. Ben kata bakat lain. Tiu Simon hiru ulang nget barulah penbaptis yu ulah sakle baru Philip barulah solongo abulah kmi iki dak kelak bagi kambak bakrau iki balale siapa. Toh. Yang kali di dua kisah kali. Mana balak balai ceri penbaptis om. Jaga berpernah. Kalau tang kau itu condition. Kalau mau berperang, tiba kada khot kaba lai pun reo do lai perang ni pulilang kan syaiki. This is only one condition to go to water baptism. Kali-kali siapa? Kalau mau berperang, kada khot kaba lai pun reo. Tiga bagi nang yalet ada lenti kala ya poi ha ko ko om. Tiu tahu you know mula om ha kami ka om. Kaya ba penbaptis yang sa wong. Kaya ba penpep kalau mula umro sige sa penbaptis om nagabog pernam. Very simple. Sapa wong no? Apa ba rin buat? Ang Tiu Philip ulang lada mengye nalagadongot barot mela. Kawan ka jengit jampi ha U Jisu kare tang maka kabadian mapilangit yu mapila umro sige sa penbaptis om nagabog pernam. Amen. Amen. Orang bahagia unum tu, bahagia unum, hablon. Lalu dia berkata ni apa kan itu? Baptis kau. Nampak kau apa yang tiba? Ila bon tangki, ila kleja ketung yang jadi syakri belai batkan yam. Hadu bau beriu ban em kristal langsung jenja, long bahaban nai long kristal. La bon tangki na. Yang biar bagi baginya. Kalau kita macam pertanyaan buat aja pala, do this, do that. Kapai betul so simple. Hari berpilangnya, kejiput kau jadi jadi baptis. Hari nanti kita jingle, jadi kita berpilih baru kedai baru tadi jadi syak baru bersih mukonya baru pilih. Kami pun sulit hidup kat jumlah doa aja. Amen. Amen. Yang namanya pair gue ikut bejong belai, nak kita pergi jaknyam. Dari yang suatu U Jisu sama, dari Jinghikai jauh sama. Uang gembira. Ulai itu bolong ngangit bau Jisu Khrist ulong kuno belai. Dia orang hukum berpensengit kali. Bat kelele hiar baru armut syakataka ni syakadabor. Philip baru tahu Yunok di barulah penbaptis yu sama. Penbaptis Yunok. Philip penbaptis Yunok apa? Simple. Amen. Kita nak kawin kesini
How nyo tarik, banay ba nyo, para sa kan pra, asya bagi berbaptis om bagi berpengam. Hapling bun kising ini, nama mo, kani bun ki ang ndai baptis om na ina kitin ublay clearly ng ko mo yu breu ng ublay ka ang jadi kelmar ba jor ba. Tama ay mo ublay pa na jip ng ko mo yu Jisu. Amen. Hadi mana shock na so ko ka kitin ublay ka Bible ka ang may ay pen ko mo. Ano pa para yung experience something very beautiful like baptis om na kanma. Ini ay tiha po wa sauli. Kada pen baptis om kada ka beneng, kadum. Akan mana dia masuma lomba ulang yung hadir pembaptis yung Jisu daw yung sa pembaptis baka play ka beneng uang kalau unta masuma kasay ka beneng uang actually. What a beautiful story I saw in my life. Amen. Nangai ka beneng ru kisin beneng ka penkok ka kemen penkok mo ikan hukum yung Jisu. Kita na kaya yung EJP can pair pa din mapimina ng pembaptis om. It's going to be very different. Revelation of God will pour in your life. Jingpynbaptis ng kring ublay kan tuwa niya kasi yung pira kung may pa. Amen. Lara pimpat pengkok mo na kan you'll not see the blessing of God in that. Karon kasi berkuga bakram yung brio pengkok mo ya ko hukum jong Jisu. Simple. Yang penipig at siya yung Apostle Paul kalau wakanay, dekat wakan niyo sama. Mano baptis yung Apostle Paul, yung Saul, yung Ananias sama. Kapag mo kong ni, kalau wakanay, dekat wakan niyo wakan pra. Kanyo wakan pra ni. Kung ta Ananias ulalit no, ula rung hapo kada kayeng, tiha ula bu ila kakti hapo ula ong kusol upara jonga, ang para jonga. Bali Ananias ukhan Saul para jonga, naman ula plen yung Jisu. Hagalinti siya Damascus kapag ito ang ba usola pertawang try tanda tama Lord lahapa. Amen. Kamta niya mo nang ba doy jerongin Lord. Amen. Try. Sikla naman got born again. Hallelujah. Amen. Kapag ito ang bakit pa nagkakata yung try. Amen. Usola kami try! Layo mat di kapat. Amen? Simple. Mat. Kata bakat rao ni. Wang kusol para juga utaw try Jisu kan. Wala mi pa mi kita galinti ama melawan. Wala pa nga ba menyope ba baon pendap ya mi da uman sibo ko sama. Wa kusol po lai tadi hige ja sama. Wala na mat try kising pembaptis sa Jingpynbaptis ada pleno Jisu ba. Wapalagi yung Jinghikai, padiang yung Jingpynbaptis yung sibo ko yung balay, kabasaw Jingpynbaptis yung package full. Kajingin mo yung sol. Amen? Baru kini-kini Jingpynbaptis haga jingin mo, haga sikret ma. Amen? Wala kapat, baan, Jingpynbaptis yung sibo ko, kabalay, Jingpynbaptis yung haga doain niya, sama ni. Di gumni ru ulahap no nagikmat jong kumpisaro ba ulayo pet pa ti ulayen jot ba la Jingpynbaptis yu. Amen. Sa kaway ko sa naibig. One more, okay? Kalau mo si Paul bukat pasal pun sama. Siapa lecture ta nong mo si to. Ngene kanya sa kam ki apostle no makakanay. Kakanay, ngin skip kanya. Ilaban taught kam ki apostle no si Paul dekat ka sa punyo sa kupra. Ilaban taught gitu ke jingjaran tin ublay. Na kwa pa ngin lecture sa ki kam ki apostle no makakanay. Kwa pa ni pin ni sama. Dekat ka rin ko no besan. Ki bon ba ki jingjar sama. Kira way analy sa usan reunion yo tu di jingjar. Oh, praise God. Kalau ba kakanay Nikaw ano basan? Let's read. Kala jaman bau Apollos udan ha Corinth, bau Paul anda ulalit ng bahay kita gipang kiba shong shaneng ulawan siya Ephesus saba ba ula siyang yikibalong senran saba ula siyang yun yikibalong senran ba ula kali ki pinapadyang na yung munsing bukuit man mapinangin ba kali ito hau ngin siya mayos no wat lada la don na yung munsing bukuit kakabalay. Ano kung tao na kaliki haga 80 Jingpynbaptis siya pis, ama. Kiti kala ito haga Jingpynbaptis uyanes, kamu kini Jew. Amen.
Skamba. Kung no, Anda kung tayo layos no sama, pasal, Deus Paulo ang u Yohanes, ula Jingpynbaptis, daga Jingpynbaptis, ka Jinghikai bamot. Dinan, ka Jingpynbaptis, ka Jinghikai bamot, kada yun no, Jew, confession of sins. Jingplano iya kipo. Hene mangi, bangile Jingpynbaptis niya plano ni kipo. Kalau kita bila plano ni kipo, na jang sa Jingpynbaptis nakti. Nak deh, nak kan mau kita pop balik supaya orang bisa berlari. Kau mau hilang kita tadi na. Di, Jingpynbaptis kita sekarang bermain David, apply Jesus, confess Jesus as Lord. That simple it is. Amen. Siapa ngelajar engkau dia siapa? Deus Paulo ang Yohanes Jingpynbaptis Jingpynbaptis Jinghikai udah orang bagi David ngek. Hauta uban sawan hati yang jonggu kata hau Jisu kapasal anda kira yo snow te ye kani lapen baptis seki hakakerten utrai ke. Amen. Amen. Lapen baptis seki. Kalau khat bakat do anai pi. Is that okay? Kalau nong bakat brio. Kalau khat bakat sam. Kam kia apostol bakat brio kam bakat sam. Dan berkot dari bagian saya di kata lagi jengkeli apa pun berkat dari Yesus sama. Kamu kia apostol berkat beliau kat sama. Panggil Lydia baru kau ni. Di kau ini beliau tu berkerten ke Lydia, ke nong di jalan Sauto naga senang Tiatira, ke bamani you belai, kalau snow ini, ya ke dono jam kau try ulah pelewang, ban syashkor, kita ki eru, ya kita lap do pol, tukar berkatsan. Di anda Jingpynbaptis ya ka, skabha, bat ikibahayin jong ka, kala kerbat ingi gedong, lala kilarai bangalong ka bangit yang terai, tuman syong hayin jong ka, kala penko mo ru yangi ka Bible ko. Amen? Amen? Kalidia, kanya U Jisu, hang tuhutura Jingpynbaptis ka. Now, mo pastor na nagduhay siya, kanina ko man jong lady, wali Jingpynbaptis Hinggang kaman doai, ikai ke Jisu ada hukum apa Bible. I listen church. Ni berwal ni tapi ombat aku pastor man doai, mau ni udah nang beriu jangan, nak beriu jangan, kata apa dia. Amen. Hinggang kaman doai ke hukum jong Jisu. Let me pray. Ni ko apa nang kerja bersih ni bro. Amo doai syua. Have you beli dalam ni aja Jingpynbaptis ko. Tak doai ke do kan mi jubah boleh, hak Bible ada tahu rupanya. Dia ada jubah hak Bible. Amen. Ni pan iko ang kerja siam, among siya jingit siya doa yang kali no terai dia. Ako ang tet no terai dia yang Jingpynbaptis ko. Oh man, hallelujah. Ang barang tun ko mo. Ikai ba hukum. Amen. Water baptism is the first act of your obedience. First act. Amen? Water baptism is the first act of your obedience as a believer of Jesus. Amen? Pengkong sa Jingpynbaptis kung nagawin lang. Kaday, kadang kapaningkong, yung siya nga siya Jesus. Saka, kung kinigit kaligin, bawang kaligin, kinigit kaligin, ba? Kung kinigit kaligin, kapaningkong. Hato dalam kam mga Jingpynbaptis ha? Yes. Hato dalam kam Jingpynbaptis Ifi? Panong pada tingnan. Hoy na yan. Hoy kaya naman ka Bible ko ang hindi ko ni. Nalay po sa akin kaya naman kung hindi mo yes kung hindi mo hoy yung sini mo di still hoy ako man kiyo isi kikili nga juga bang jano yes kung bakit ba hatudon kam Jingpynbaptis biang nga habang ada Jingpynbaptis hakapor banganang rin Yes. Hoy naman katubang dito kay Jingpynbaptis amen wala ki cut root Jingpynbaptis Amen. Kabalay.
Hatudon kam ban penbaptis ban nyualay beneng. Good. Kini nyerap hidup nyerap namigwe. Sama. Rosa. Hatudon kam ban pengam yang hakaom na sendray pulang. Ha? Pengam. Namar jingmo tu kitin penbaptis kamu dia ban pengam. Amen. Aku mau pas natanya gue sini penbaptis ini long kami bela armet. Aku penbaptis pala. Tidak tiba memberi barang armet tiba penbaptis umti per salor te belum te siapa mau. Senang kalau belum mau belum. Siapa isim lagu umti dia lah. Amen. Hallelujah. Fully immersed. Glory to God. Amen. Paano may ang isip penbaptis kaya isip mo makisip tayo jong bulay. Maghi amat isip penbaptis kibala tayo penbaptis kapag ila penbaptis yung iman isip tayo jong bulay. Amen. Let people experience the power of God. Amen. Namagam na kajingan niya. Amen. Pilek na kajingan pinili isip tayo jong bulay. Amen. Kaya kabala man penpep yapi man penbaptis Kaya kabala man penpep yapi. Lada empat perian U Jisu Khrist. Saya tu aku berhadu. Hatu dan kamu penbaptis lada pilak perian U Jisu Khrist. Kau mentah pastor dua juga bertelit. Nak kamu ngabun apostol Petrus dan kamu. Wala pilak mak penbaptis U Jisu Khrist. Amen. Kemudian ada U Jisu orang dan kamu. Nanti orang beriman Apostle Paul orang kamu, Apostle Petrus orang kaya kikam ki Apostle baru kebalang kebaningkong kalian kemudian it's important, Amen.